Республикасының Құрылымдық күштердің başı қолбасшысы чегара күніне байланыштуу каза болгон чегара кызматкерлерине арналган митинг реквием даяр. Кыргыз Республикасынын президенти, Құрылымдық күчтөрдүн башкы қолбасшысы Садыр Нуркожоевич Жапаров. Қорғау министрі бірінші орынбасар генерал-майор Тәжікбаев. Саламатсыздар. Ассаламу алейкум. Чегараны коргоодо курман болгон жоокерлерге арналган эстеликти ачуу иш-чарасы башталат. Бүгүнгү баатырлардын айкели ачылсын. Бұл жерде 59 asker қызматкері 99 жылдан баштап 2022 жылға чейін тізбесі бар. 93, 91, 92, 95, 2002'leri var eкен. Мен жашы Садыр Кожоевич, 18 жаш 3 айлық бала болды. Жаңы барған. Жаңы бар. 18 жаш 3 айлық бала, сүріктілік бала қазір. Ең жашы. Allah razı olsun. Daim beyişinden versin. Şehit geçti. Beyişinden versin. Şu an aytılaptı. Hadiste. Şehit ketkenler. Beyiş geçti. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah subhanahu wa ta'ala okugan Kur'an-ı Kerim'in sonunu uşul jerde Kur'an duasını umut kılıp жатқан, ötüp ketken bardıq marhumlarga batırlarça qaytış bolgan şehitlerimiz, erjibek azamat marhumların ruhlarga bağışladı. Allah subhanahu wa ta'ala şehitlerimizden жатқан jerini jaylı kılıp Allah'ım cennetten orun verip şehitlik darajasını Allah'ım özün nasip kılın. Elge, jerige, mekenge
ушундай угулдарды тарбия кылып, даярдап, тарбиялаган ата-энелерге Аллах субханаху ва таала күч кубат, кайраттуулук, сабырдуулук берген. Ва саллаллаху таала ала хайр халкихи Мухаммади ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амин би рахматика я архамар рахимин. Батыр угулдарыбыздын эн аталары, жакындары, бир туугандары ушул эстелик күбөлүк болсун. Күбөлүк ушу батырларыбыз кыргыз элинин жүрөгүндө сакталсын. Ошондой ниет кылалы эми. Сабыр кылыңыздар эми, буйрук мунун баары. Кайрат кылыңыздар эми. Арбагы ыраазы болсун. Кудайым бейишинен берсин. Шариятта, хадистерде айтылат эмеспи, шейит кеткендер бейишке чыгат деп. Мына угулдарыбыз, батырларыбыз шейит кетти. Бейишинен берсин Аллах.